Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жалпы мал чарба көрөрмандары. Экранда турган ушул уйлар сатылат, достор. Назар салып көрүп туруңуздар. Саны 4 баш, ээси маалымат берет, туугандар. Видеого лайк басып, каналды колдоп көрүңүздөр. Эгерде ушундай уйлардан издеп жүргөндөр болсо, чалып байланышып сүйлөшүңүздөр. 7 областка чейин доставкаларын уюштуруп берет, туугандар. Мынакей ушундай болгон уйлар сатууга чыкты. Ээсинин номери экранда. Байкеге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр, туугандар. Мынакей ушундай болгон уйлар. Анда чекеден маалыматты берет. 11 февраль 2026 жыл. Жанынан барып көрүп алам десеңиздер дагы сурап, адрес боюнча барып алсаңыздар болот. Анда кеттик, туугандар. Assalamu alaikum жамаат. Биринчи номердеги уюбуз жакын боз 25 күндө тууйт. Ичинде үчүнчүсү. Үчүнчү баласы ичинде. Бою 1,25. Жакын боз. Экинчи баласы да 13-14 литр сүт берген. 4,5 тең рабочий. Жошой. 4 тең рабочий. Жош. Чарас чоң. Чин ачкан. Тиши балта. Болду. Bağısı kança aytıp koyunç? Bağısı 170. Kemi varken daha. İkinci nomerdeki uyuğuz. Şivis. Boyu 1,35'ten öydü. İçinde 3. balası. 3. tuğut. 8 ay boz. Bir ayda tuğup kaldı. İkinci balası da 15-16 litre süt bergen. Çaranı görmüşler. Josh 4,5 рабочий. Josh 4,5 рабочий. Boyu 1,35. Dişini aç koy. Dişi balta. Joşuy. Şivis paroda kerektiğimler aytыңыздар. Bağısı olsa 210. Kemi var, сүйлөшүү жолдору бар. 7 областка доставка бар. Üçüncü номердеги уюбуз. Кунажын. 1 туут. 8 ay боз. 1 айда тууп калат. Жош. Бою 1,25. Тең рабочий. Уже желим ұстап қалыптар. 4 тең рабочий. Bir 20 күндө тууйт окшойт. 20 күндө тууп калат. Биринчи туут кунажын. Желим салып калыптыр уже.
Жеті облысқа доставка бар. Бағасы олса 150. Kemi var, сөйлешу жолдары бар. Төртінші номердегі ұйыз. Üçüncü туған. Üçüncü баласы, ұрғачы. Bir жұмалық торпоқ. Bir жұмал туғаныға. Жош. 4 желмиттен рабочий. Каналдары сонун. Данный момент onun işlitir süt beri отады. Sütке еми кирип баштады. Boyu 1.30. Üçüncü balası. Ұрғачы. İçini aç bakalım. Altı diş. Oldu. Bunun bağısı 180. Muz olsun menen. Nasıl kaçıp gitti. Ey. Жеті обласқа доставка бар. Сөйлешу жолдары бар. Ушу 4 баш ой бар. Адресті айта кетейін. Соқлық, улица Тоқтоғұла 46. Улица Тоқтоғұла 46. Соқықта жайғашқан. 4 баш. Байланыш номерлері. Номерді айтып қойыңыз. 0708 0708 68 68 37 10. 37 10. WhatsApp номері çalуға болады. Связь номер. Çalып қайырлы істер.